Bakala nong ajing tip badile persyari syakam no unong India no Russia nen kesengi ublei. Tungin pai syagi kubur ki bakambanya. Kublei pi baro ingtang sobai pi syakana channel jengi kana kitiar lengbagan ka kubur jengi ka bamenta. Unong tray juga Indian Embassy hapok di Russia ola syakam no halor ke jing subajur bah baudai ubat tray na kabenta ka ISI jong ka Pakistan. Ka anti-terrorist squad ka ATS jong ka Jela Uttar Pradesh nin ka sing ublei kelakam no ya Usha Chandra Siwal na mirut badai unong tray juga Indian Embassy hapo kari Russia halor ka jing subajur baudai ubadonti hakikam panile persya ya kari da ka bayai tray lang berkenhun sentiat jong kari Pakistan ka ISI katkum naki khubor la itu ba Usha Chandra Siwal ula syakam no ubala don kti hakaban ai jing tip ki bakongsan syaka ISI halor ka buitrikam jong ka jing khandra ka Ministry of Defence Ministry of External Affairs berkibor sipai jong kari India. Usha Chandra Siwal ula tray ku security assistant haga Indian Embassy hamos kau na dus nem arhajar arpuai. Haga jing toket jong ka kanhun anti-terrorist squad ATS la itu bau Usha Chandra Siwal ula kubur ya ka jing dan kti hakaban le ya kan ikakam. Ki pulit gila register ya ka FIR hajar persya ya Siwal hapo ka section Chispa arpuai A jong ka IPC banyelet ma persya ai gari but official secret act khaknais pa arpulai. Nak banta ki wipat ki kubor ling ba kan channel jengi suba bana knyot subscribe nak penjor ukam kloi ki kubor ki batamai nak kan channel jengi kana kitiar kublai shibun kublai pi bara.